Man, this is de business ba mensen. Stek ten sa makamuye was de nu logo. Lobby wang with the late abrase voor Grunjari. Wanika straat nummer 126. Let dape wide. Make contact na wi lobby wang a telefoonnummer na 88 60 97. Let jaso wide. Kon en make you foto lobby wang luku fa de vrouw mooi. Lobby wang make you afspraak. Lobby wang stek ten sama kamu yewo sudenu abi wan page. Go and follow a page. Tap Facebook. Lobby wang stek ten sama kamu yewo sudenu abi wan page. Go and follow a page. Tap Facebook. Stek ten sama kamu yewo sudenu we ook to na YouTube lobby wang follow unu dape skrifi Samaka Libi Village Life. We de let dape abonneer giwi na YouTube lobby wang. We de ook to tap TikTok lobby wang follow we dape skrifi Samaka muyewo sudendo. Wow, Samaka muyewo su. Kon en make you afspraak, give you photo shoot lobby wan. Te kon jaso na inse, je pay wan money. If you want pay voor 30 minuten, dan je pay voor 30 minuten. If you want 1 uur langer, dan je pay voor 1 uur langer. Dan je do you shoot. If na je eigen telefoon, je do you sani en dan je pay wan money. If you take one fotograaf, lobby wan de pakket lai. Mino wan tag you. Make you afspraak lobby wan. Desember, wasama ka wosu denu hopo, no akifi mustambe foto. Dus no fai sisi tasiaki, no di muya de takai Susan Amimba, no a hopo wan kamia no, ade leti a Grunjari aba. Desember de sabi Grunjari, usabi mobunu kuma di jai ka MPSI ta hoi kutu. No leti adi gunjai na ndeso aba, no na ndeso yotasi wan loko skifi stek ten sama kamuye wosu dendu. No Susan Amimba he abidi kamia na nde hopwen tambe foto. Hi so tu pei sama kalai sai nande e kede ku hudu bonja hedi e kede ku nyanya pabi e adeta kita e ku imanu ikede ku wapada na so kande ikede ajai me di foto fi hi de so nande so tu side dus utakai de sama kamuye utakai de juga muye utakai de kuli hi bo ansembe kadi kedu hen shoot isa koleti na kiso ma pede juka o ma fumi de den you ka sisa PDD defense for me PDD mi wan kayumba taki Susan Amimba opo wan pesi no so for make foto mi wan no da kon uitaki un saka kon te fu yali kon bel na tapwa nummer die ya so make you afspraak dai kon do you photo shoot if wangai egi telefoon da ye pai da ye kon do you sani luku yaso akete de na pe kaba pe ika do you sani ishi apo de letina pe kaba fu so you fa weke buskonde vrouw be se ka usefi ala de sani yaso dia ini senape mi wano do kon uitaki unko a photo studio yaso a de giwi na sana sani a miso yem yaso na sana sani lobi wa unsaka koda unko power asak a pesi yaso opo kaba a de let abrasi fu Grunjari de skon em do you sani no dry want asani e hot. Lobby one stek te sama kamu ye wosu dendu abi one page. Go and follow a page. Tap Facebook. Lobby one me one share video ya so tap alas my status. Put it up your status. Sharing. Go follow a page.